Bugün quyosh boyu bilan Ramazan oyi kira. Masjidlarda birinchi taravih namozlari o'qila boshlaydi. Musulmonlar ezgi Ramazan oyina oyoq basa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'on ingan oy bo'lganga ona shodlik oyi deb ataymiz. To'plangan rizqimiz barakatli, qilgan ezgi amallarimizga ajr savoblar ayrisha ko'p bo'lganga ona barakat oyi bo'larak da yaqin etamiz. Kechkina oyratni biz atisi bilan masjiddan chiqib borganda shiratdik. Yuzidan nur birkib turuvchi bu sobiy irotlar bilan bir safqa bosib namoz o'qiy. Bugun u atisi bilan birinchi taravih namozina da borashaq ali. Men namozniki butun duolarini bilan namoz qilib Ramazan ayında ol bek musulmonlar oyi ana endi tirishamiz nechik bo'lsa da o'targa kunlar bek qiziq bo'lsa da alhamdulillah Alloh taolo yordam berir endi shulay umidlanib qolamiz endi. Tatarga niyatimiz bor. Musulmonlar Urazani ertaga 28-iyundan tuta boshlaydi. Urazaning birinchi kunida sahar oshov ertangi soat 2 da tugallanirga tegish. Kech og'iz oshuv 9 soat 16 minutga to'g'ri keladi. Uraza tutuvchi kishining rizqdan tiyilib turuv vaqti yaqincha 19 soatga teng. Agar da endi kishi og'iri ekan, safarda ekan, albatta urazasini u kunda qoldirib turadi. Ham lekin onasi ana tirilgach, isanlashgach, safardan qaytgach, albatta kunina qozi qilib uroza tutashak. Lekin kimda bo'lsa ishda ekan, ishi shunday og'ir ekan, uroza tutolmay ekan, anaga endi fidya sadaqasi berish kerak. Fidya sadaqasi endi kishini bir kun oshotgan darajasida ko'lamida akşa berasingmi, rizq berasingmi, alla endi 30 kishimi, 40 kishini chaqirib tabun etib og'iz ochtirasingmi? Mana shunga ko'ra bir kishiga bir kunlik ro'zaning savobi bo'ladi. Lekin jamoat bunda dars aytib kerak, savobini olsak da bizning istem bu vaqtda onun farzı teşmi proşemiz qala. Şuna göre eğer de kişi Ramazan ayında urazanı da tutup indi fidya sadakasını yaki etkende ağız açtırsa, iftar aşlar ötkerse, sabah üstüne sabah bula. Elbette bunu işleyen kişi indi bəxtli bula, bunu işleyen kişi elbette cımaklı bula. Ramazan oyunda bir iyilikке ciddi savap yazıla, dualar kabul bula. Bu türlü buzuqlıq, yomanlıqlardan tıyılğanğa cennetke ümit etip, Allah-u Teala'nın ahiretteki gazabından qutulu ayıda. Bizning için bitindi Xudo taoladan berilgan roza tutmacha bo'lmaydi, qort kishi tutamiz Alloh bersa, tutarga ise Allah tilasa. İnsan sağ tutup çıkan nasip olsun bütün benderlerge ilahi ya Rabbi. Ramazan ayı valakayım ol bizim Allah-u Teala'dan Müslümanlarga nasip etken ayındır. Hazırki asabında mene bu nidayindi. Jaykine, ızın kinler. Allah-u Teala yaramız hem bizge de sen sağ ol. Urazanı tutarga Allah'ı tilese inşallah. Hazır rızıklar baylar rızık aşı elekeniler ateler bir limon bir apisin bulsa elle koyar kıyın ki Meskava'dan koysa. Bana koydur bütün bizi isterinde şu rızıklar Allah'a şükür. Kaynakat bütün bulan rızıklar. Xuday Teala ezgene etmesin. Yıllardan bulsun. Bu mübarek oyda haq musulmonlar halal sanalgan oziqlarni da oşamay turib, o'zlarining ko'ngillarin ham tanlarini chistartalar. Shulay etib ul salomatlik oyida. Urazani 5 yıl tutam endi. Ramazan ayında birinde avrulığı yok. İnşallah tutarga tirishamiz urazani. Urazan ayında. Әбеләрнең ураза тотканнары, әниемнең ураза тотканнары хәтерлим. Иртә белән торып, үзебез дә алар белән сәхәр ашый идек. Балачакны, аннары бер икеләрдә утырып ашый идек. Ашысыбыз килә иде. Балачакны торып, әбиләр сәхәр ашаганда безгә бик кызык була иде сәхәр ашарга. Тәмле җукалар пешерәләр иде. Шуларны без балачакны менә кызык иде инде ул. Әбиләр урак өстендә дә уразаларын калдырмыйлар иде. Үзләренә бирелгән мөмкинлекне дөрес аңлаган мөселманнар бу айда изге гамәлләр кылып, гөнаһларыннан тәүбә итә һәм шулай итеп улуг әҗр-савапларга һәм